Wajolo unduju ma Yeah. untiga winyo sara paluo kito wabil iwango chiandek um achak ki jolo panelists matie kan and Amir Jolo the dit Michael Hannon dong ma NTA gang Uganda ma team udonyo kenwa Wajolo namigu Margaret Lakiri um Ajolo did the band Ajolo wrote Fred Ngomokwe un jo ma Apoyo, bro. Ajolo Lady Grace my NTA host kan Ajolo did Paul Kilama Thank you, Apoyo. yeah ke Ajolo Omego Onegalit Kenneth ke Samuel Olara or Rat Apoyo. yeah and for it was kid on Jolo wouldn't walk when Maltica when you were kai when you lock and good twin you see 12 one where and cock chow no ngabene what 12 gamoloka tin what you look you may go me Pongdwongo and ma betem me duma pari on ma haneni ma mu kar to be tie piano no ma chu ni bi ro do li to wan si pe otemme si ma haneni no ma be yu be si no ana mi ro kar but mai ko ana don we don ku yaro ke you get what ke kwele ma you bo be ye Michael por ba Afoy tutual yeah afoyo wun lwak ma utika winjwa chaman afoy la dit siza pi jola ne kar malach ma pedak wa bedu ka rwate an atie pajo kumbetini pi tutono ni biru warion Chief Justice gen ke la dit ambassador la rutono bimeo yera katala me konyo telo secretariat ma roche pajo tich ma achako ya chaki duma ngwen si o kumbeti ni jemi ne dong udoko uloma madung luanya pe yot weko chao kene po nana dong yan ke tiare yamu ameru ni anuo ni yada palok mwaka mukate yup me gora me Pongdwongo mano miero be 2025 pe otime pi luod mogo matino tino malupe ki mino kare wek yup man me ye utum la bon ayela yela ni wateka balo program nyo dano romo nongo chalo wai kare me yup me gora me pongo me chamo yup me ye ki kare me chawa onyo mio advantage ki jo mukene ku jo mukene pe no advantage makit nana ci ludero luodo mi tamu do wace ni wet yop me ye tum maber la mo yela mo wan bi nongo kare ka do mi karo yop me gora me pokko chake donc piman o mio idwe me adek me mwakani wan bedi ka choke me luot menenu kitma di romo chako kere yop me gora me Pongdwongo GNP 2026 ikin jemi ma utime ye bichako ke chiemo Central Organizing Committee ma amera wachka waka madit twal ni umegi wala pon na khalet Kenneth en telo committee man en beneti ket watin ki la lokore tie nego Florence Amono ma gen tie tij matek ni chake kar enuni ni o kumbeti ni geno bedo ka yobo ka chaka chabet ke chabet cha ngwan duchu ma jemi mapol ma geno ti ye wek yobo bet mamonya don gen romo wacho ne koni don wie amerni ong'e ni yope woro aki burachula chel chere mukene don kawon buyo po ma chelo bedi Pongdwongo sa Samuel Beka mati Gulu district Mario ne ochero Restore Leadership High School mati ya Moro me deke madobe bede mwaka ni tika chere Kitgum district YY Okot Memorial College ma yopi enini bibedo eni neno magichimo ya yopi kwa
borra kere kan ni duana lwak ni yope ene po bedo karama ne biro ka gore pa chwili ke ken cham ke lelo eto bedo karma udira chwili biro ka luot ka neno to paju ket ma mier gi lweny kere ko chi umiere dan weng gi rit chingi ke per tare duju meneno ni wano tia tik ka chen meneno ni kaka chwili gi yelo wako chung mateke king amero ni mapia wano chero matut awaj bene wiye duan ma akibot wegi wa Chief Justice Alphonse Windolo en ochwalo mot bot wu kumbeti chawa ni en tika ki poro mati wi got lu tutoro umiyo network pe obedo maber eto wano logo kwede ochwalo mot bot wu ducu wachini umiere ubet ketek chwiny yub mapajo ni enini tia wot maber dok wamete kilega pi worwa ambassador olaro tunu makombeti wunu ng'eyo kama en tiye jemine tiyo ko mere ma bipilo wiwa mada umier wan mete kilega pere atamo ni man enini pere tek ni ana waje ana puoyo to twal la dit sisa ana dwako tal pori Okay, ano po ito Michael. Aneno lamig wa Florence Samono donyo, Julie Matek. Julie twal. Afoyo la dit moderator afoyo titwal. Yeah. Wabero winyo bot lamig Margaret Lakidi. We kong ano ukup kama Michael aware. Margaret. Ano afoyo titwal Dr. Chae ki dan weng mati panel kan wan mati mabe dapat tigang min may do bana nok ki kom jemi ma la dit hanon uloko gina mera wati ya daki nge kay ti ya daki munum kera ke luo kere lokaya we are up to our next duong Gemini piyot ento puto with resilience. One mirror we're pushing ahead. It's the usual drill, but down wing mati diaspora, neani konyete. One benen mo abirni wati lok mi diere. Putting a remo mati paid individual. Chiningeo kirki lokanam kujaka tie volunteer. Jujui timo Gemini only for 6 months. And I'm one don't come in roterwa. Tiputo because watiki chwin kimiri yani gang miro yube puto watiki encouraging dano weng miro bian gunen tungang uno weng beno tiki wodi matigang kan ukon ko gimi choko chwingi jemi moti me komwane ada pe jemi mayot chi jujui kirana loko kere kidano yani one to wati is sprint one wati marathon expectation tua benetieni ani umir jemu la ako yor ento karo kene jemi kireni petwa timo yor pian mi ro tete beno wa peke ki template yani kit wegi peki mo ati any template en it is more or less trial and error kawati mugi money po time dokwa cheni drawing board chi kirano chwin wati ni gang miro loka aloka beno tika time ento karo kene pay loke piano we tipping duri ti malo ento kuni wabe winyo ki bot organizing COC la diro nega not kene ke Mego Florence kabagen gitie ki yop ki dina ngo ma gen gi mi representing one mer wa choko dan ni ani ubin win kaba wunu twar konyo wa ye ubin konyo tijma bejo tika time ento karo kene it takes Pongdwongo Gure mi Pongdwongo mi presenting jema bejo matika time
an mer ma polpe, it is the same drill. One wa tie kain, wa mir wa roj gang ini kape one wa bino ye anga gidong maberie. Walu tiano tua bene, ka bene pero wa chak chor to ki gu bin gu nyebe ki gange. Ci gange wa bi bora baranga. Tig mer tie, ento wa yele kere. Koni ka questions mo gu bino niani ngo, wa temo gamane as best as we can. Ento jem mabeje tika time. That said, atamu la diet Dr. Caesar, mi adong wa chia toko straight to gena ngo matika time iguara mi Pongdwongo 2026. Ento tutuale kong mira doc chen nen chele boro right ba. Yan ti je mo mabeje wa ken gitika time ne kono. Lobo mo kana bena gitika yeke. Chale Scandinavia, US, ki UK. Gen bena gitika yoke. Ana geni diri maja wundu diaspora bin no lumugo. Wardano nenu bena yaw tika maro gang. Toko tiki miri ki chwin. Tika encouraging those who can ubin. Ka wanyuene kirikan bena wanyuene pig style. Wanyuene weng. Ento jem mabeje tika time. Atamo pemi kwanyo tuwara ki bori la dirt Dr. Caesar. But kon right kon wat kon gena ngo magien gitika time ne UK. Ana poe. Ana poe matek bene. Samuel, bill bori. Apo ritual panelist difficulty ka chakta tino ni you coach boring chairman but Dr. Caesar may hosting one kitun kan UK aku ko mi o ko chama dirda what coordinator nagwa anon kachel gi ko magre obviously anon ko biri tinyo dokna jaro kono tunglie nyo yo ayo do chie pera Ibu yo e odong wa chia. Tiro ngen kitu tijen diere magwaja diere no kira eno ya miro mi poj botu madir mada pije mo tiga timana wono tie watiga temoti megor widano men tuaring ni machalo guys wa keeping pungoma unu feeding one tidong imwagani obviously our target no machalo target me onyo gina our priority this year tie ni rok medar kwan imwagamo karno wari di lok me Gure me Pongdwongo ibero but we thought me imwagani kong our target me shifting to there kwan we set a target of 6,000 ma jogo tiga chako bino mo awu ma jawa tiga lok me science equipment ma mero bin goto gang kono da ngore ni tiana ni chibene ki karo inda gina ime tiga biro gang kono we should cover all the other school mano godo magi pay gina no pay no godo science equipment eno tinyo ka o na na kitna gamana kitna distributing angebe ni gang kuro tien gi KPI pero tan dos KPI za mer yen ka wati ga wachi wa ilo gang kwan eno pe wa logo the KPI mano wonu setting ni gang kwan ni standard o mero o money kipo be pojo wa lu ponye gi masters mero ti meta men sure ni KPIs de mo wonu setting mo mero na pero gang kwan o gina tere o mero gin go meeting those KPIs. So that is one aspect. Our direction here is funds towards our target for the year. Marathon here on the 6th of September. We're taking down a far when. We're taking down a far when Changway on that day. Water. The target was set in one raise it 350. Mako raising that, it may just leave us a shortfall of about 1,000. We are nowhere meeting our 6,000 target. So we are hopeful we may
We may meet a couple of meetings, no go for it, but we are hoping by the time we get to Pongdwongo, no, we have met that target. We are very hopeful. We will work hard towards that. Marathon, then we begin on having regular meetings. Men, Jimmy, Mano, Baramati, reaching and target. Gidong Nero, down my mirror, gang. If you are Pongdwongo, which are listing them. But overall, and I only think supporting the community when it's bad. The last one is more Guinea. None of you know better, madam. So, Miritie, Magina on the gang, you're gang. Pian gang, Kio, Maraj, Meratipa. She down to Miri, and I only Guinea, but don't look the other two of them, Matia is the aspect made you gang. And then I think to do Muko, or a chair here, feel good, you will a chair can, what's given from doing. But I think in any particular work, my bad, to try to young for a job in a particular work, my bad. So, we need to improve on it. Any, I think is our last opportunity. Metamo, here actually. Kawa meeting this opportunity, any. We will, yeah, actually, you know, my little for the actual Burukan, no, don't come up with another. If you attack me, one Machalo, the Bureau ambassadors, one of the ambassadors, we ambassadors, what do you? Metamo pushing this message, one end gini pegin pangara Chien, pegin pangara Rio, pegin pangara De, pegin na wala Arusunu, pegin pa Wajolo, pegin na ano, pegin na Magret, gini ni pegin one ko duju. We have to be involved, make sure ni we are involved in the Meroja project. We down duju. This 1,000, honestly, 1,000. Wakachela Chien, or a chela Chien, pe ora wonju gane onyo sure ni gini biro kakano giti na ukore. So pira tap madani wala. I think this is briefly update na around me getting botwa as the UK and a point. And what I'll go to did But Samuel and for Yellow and when you hear him Madani science equipment dong. Those are water don't much of a Okay, I'm here being about the phone Canada Negalit, where Congano or me no perspective and tell me one come me you been the point. Be lwak matie chawani kachok mamewa ameda chwal foj mada botu migina magentie wago ki jo matie Uganda kan mukwa ameda chwal foj bon management me tara TV me long wakan me lok machole ki panelist matie ameda chwal foj bot our secretariat Karmal mianwa Margaret o wanyoni miro kache tuero bien ya dok kan gion ye kidong pocha tiar bon Margaret ma tek tuel dang meri fo ma put ko we o birichane watika lok ma choli malaka wang committee me gwara me Pongdwongo me mara inini gwara me adere amira fo committee wate ticket gi kata kom gi pe kan wati wan kala mera Florence wala foj pot gi dier magen tika diere kid manda dita anon wayo yok tie atera kama en wajini kome lubara no ti magane tie ni diere kiripe pilaro pajo kidong me kuma na ji chone kate wago kape ien chia nga mugina ni odujo wati ko repeating wati wacho nek wati ikachoke dong jamedo woro chera nyim kirla tita no wayo wakane ngwa launching obene wa launching e dwe mukaro e wai ukod Memorial College ma ko birichana mutiewa wati puto kanni no wati ka meto launching wono miki wa moti wa ko miki wati wa ni
ka choke ma diet tie don gora Pongdwongo ene gina chie ka choke ma diet ma da pia chole ma wan wen miro nge ma watika lunga chole ducu ituok piny ma pat ne bino were winy lokom achole lokom gangwa were nen ki wai gin marocho pacho dong kubidi chando timo kidong mene tieni kitami mebi miyo ubi konyo matek iyele me duoko lo achole ma kubido uballe oketo lo wenyi kubidi chana wala kodong pe wamiero dong wamiero tija ye tija dong miero ngiti dong ka choke me mwaka inini papata tie pe dong kita na kaji wacha me achelo chero dong dur da wen ko kata da ko kata me ario chero ka digeta dok tich ko pidi chana tich do cha ko time wa mir dan ko mo bien dong I wai kwat memorial college ko bi nen ngo ma ro cho pa dong so far utimo I achole jemu ma ununge mabe lokum dokum der kwan me ke choy ne mer ke tim there's a low hanging what fruit tie ni tika timi mo ini bi winyi yiri be na ne wen be no lo tia chulung tie we pia bor ma ti gang kwan ma en lo tia wa mo jogo wa ka fo mer mo lo ki UK ma da gena genta timne lo tia ti gang kwan dong ngero bi unen ko mo tia ne be kom ka che twer gen lo bene lo ma dokum perennial crops watika enforcing ni achulde mo ao ki pur je mo bero mere fu kila maka kila bete ki pur eto mere ki nong mo on tena tim mo ma konyi dan eni lok me mwanyi ki lok me kokoa ki chiek pakara bene ken kiran ne wajo ni gang do gang e peti kakare cho chiek tie ki kiet me wa tie ma reporter mere ki mi ka me ma do chako ti chiek ki mo do kele le la wati ki kat ma duong ya chole en ni na me gora Pongdwongo ti mo ken mo bibion bolo cha mi cha den donc luon wa cherbo dan du chumi a chole lu tela me bibie me ya chole lu tela mi dini watika luon gi geno bin watika luon lu tian wa mati diaspora ituok lo wen papa opportunity ni mere binen kada gang tikere bi wingi mama yi te timone kirong dan wen mi achule mati lo Uganda kan papa dong achule mi gulu Kitgum pade noya amoro la mo moro wen o mir geno bin e gorme Pongdwongo mi adeke enini dong angewni jamre peti yor kan kala jom kan ber wajoni magani umikina kilo mikina penye pate ya chule kan kot para we no bor ne kot po me ti chue ma de da fo chi jon wo to pi pa ge ma ngim pong jon gena chwa pe ke matwal ti yer bare doin da dunge her watika meta nyim watika chwa lo lega bor lwak lega bor lwak ni geno pote ba ki geno mo ken alor pe ge luor ge welo dano be bino mer ke piet dano so watika le ko mere ka ini miu anywagi Wajolo moranga wana jolo miu wana Wajolo kono Wajolo yata Wajolo la pena Wajolo nyim Wajolo jamni wen pe wa yil dano ke na chule ka de dok le kom chende do pije dong peyot ara ka nyik jame watiki plan ne go bi pore ba ma piero dano pe obi hero wa dong programs be mo kate kereo ma ngene kanya wa dolo doge wa chwala butu ko nen no bene ma no pude bion ne nge ngome in ngom bitimme e gore Pongdwongo ma chalo state of the Rocho Payo la din mi secretariat du yar bodano kita Rocho Payo tikere
report me there kwan me mi bodano perennial crop chane tie me mi bodano chik pakara chane tie me mi bodano kidong wa tie ki special message actually parliamentary group gergeno mi message me gi bot kara wa tie ki actually religious leaders geno mi kidong wa tie ki LC5 association umirgeno mi bene neno gi bot kara kidong lutiang wa wen magenti diaspora opi mi no gi chawa wa gen me gulore gen jam magenta timne rojo payo ti dong manen peta ke biaka biaro nen wa dong ka cha be won o mi gi skulu kana o ni ko cha mo kan tika biano o mi no ge kar be gen lore mono wie ngi la mera ko ni mero kamoma no pura wero nyoka penti kamoma no puta guru ana dugu do kachien ana foy ritual ana poi medala point amir bien bot Florence amon la me emir med de lok la point Mer foi tuan. Dan tika winya kono ya. Yeah. Yes, Anna. Yes, a foi tutual neno ne ka chake wa ino betietin kita chekere. Ameta fo lok ducu maki loko tutual le lok ma la warama watano kere kuot. La fon kene to wajo. Ana mier medo mere manonak keken. Ni lutua wan wachako wot merocho pajo machalo chere safari mabo. Safari ne bo dak tek. Chao kene wadoko luo, chao kene be wano kero me wot me chere nyim. Ento eni po began wa wot. Dong machalo ngara chel ma tika diere pirocho pajo. Wachi ni dano mapol tika miyo priceless sacrifice me neno ni rocho pajo chere nyim ento pe yot. Pe yot pe tian lok mapapat mapol ma chel. Kama wa oye ni dong wa poro matut tutual. Malo ki kwene kama chili tiye wek wa dugi ati me duga chili machon kit ma a chili ma wa mir no bet kita chili tikeri ni pe yot. Eni gien matek, gien maka wa logo pe wa logo chalo lok ma wati logo kombede yamo chubi gik. Lok ma mero luod matek ma mero kili kita yana dana waju kere. Wachane o kwiji weko time chipe yot. But karibet kumeno amita fo tutual lutela me rocho pajo magu karugen yukom wan ki la fon Kenneth me dor yup kachel ki wan wa ambassador makombe tidong lubao lue kaneno jang tij mukene chi wan bene kete winyo la fon waja watika yele je mapol dong watimo ento bene no imiri pa wan ki bene miri pa yup keto chake kere Gure me Pongdwongo me mwakani no wamieto bed mapat. Bed mapat pitian loga ngo me achiel ki wachini wamiete wabien wanen kit ma watika karo kere lok itich. Wachako lok we mwaka libario ki piario wi adek. Ko lok wa eni mano dong ti kwene wa kwene ki lok ma wachak lok oneni. Chiada Jimmy Mapol chi ma otime ma wamiete wa ya kama leng inyim kaka ki nyim wilobo idwe ma pario Pongdwongo ma dek. Ini wero imwakani watiki luod matek ma tikin Jimmy makitika luod ne program ene me yupo gena watika temo luone ni Pongdwongo week weko konywa me chiero ka kwet me ng'iyo ko tij ma wabidwako kama leng ka choke. Wachiere ke eni pian tu wamiete waboko dodo wamiero neno dong kom tich kita tikere. Wachiere gai pa lutiano piara boro wi achiel piara boro wi ario ma watika chulo gini.
mier ki sampling gini weekend ki chiet bor lo nyoro gi gang kwan gi ki gen ki kom gi weka wadwoko report no wadwoko evidence based report lok madong wakere tichi mon watiyudo okwene with evidence wano wawaji ni wakero chiek pa kaka chiek tiga tich wacheri do kaka mene ma chiek tiga tich ye tiga tich ni ning vune ti kwene ma miero ki yop watiga tich me pier mwanye i achuli mono dong achuli di ma tiki mwanye eka di me mwanye ma ki furo tiga timo ni ning chimano wego i mwaka ni watika chero ma pap ki lok wa miero neno dwako report i ko tich kita tich tika wat kere mano watiki facts watiki evidence ma wakelo watier kama leng i nyim kare ka chake en me de ma para rioni gira chiel matek ma watika timone ma omera chagwak bado no kar me loke ene waneno ni wek wat mobilizing achuli maber da wayup dul achuli kabere mapapat kumbere watiki subcommittees maroma dek nyangwen watiki subcommittee matika dolo yup kitui Greater Kitgum ma ochok achuli ma Plamuo Kitgum Agago Pade wati bene kia team subcommittee kany matika neno tich me yup me chiere de mapa wiario ki Greater Gulu matika neno Gulu City, Gulu District, Amoro, Noya, Omoro. Watiki team mati based in Greater Kampala, makwaka chuli mati Jinja, kia chuli mati tung Entebbe ki Kampala. Ini watimu kuman kitam ni ka watimu kumeno wekwa ruwe achuli maduwa dada. Ma watiki biyak ni ka dano bieno kere liba bichiel wabi jologi. Wamiti ni kakao bien. Kidong bene mapat ki dano ma wabi luogi ya luwa ka chake watika neno dano matiki miri ma winyi lok pi Pongdwongo pi Gure me Pongdwongo pi rocho pach radio o winyi kien gang o kwani chiek pa kaka o malo piere kere ni ana mita chiere ana tia chule chiel ma lok eni tika chuer chunya keri peki nge ana bichara loko kidoga kuno chikata goir pa dano eni be wamiti wajolgi Pien chau ken wati jumugu ma waluogi ma watika targeting gin pegi tiki interest chalo ngan mwene ma wampe waluo ento tiki mira dapi kaka so watika modifying kin me luo dano wano megi wamauti wako wamiti utimbe ubin bene I wel madiet pien wunu ti machalo kuot wa machalo wan dano ma watigang Keribet kumeno wabedo beka neno ni ngomon ma guru chuny kaka is not an ordinary meeting ma ini chairman ni wek an bana chair wek kachi win lock no loka ma guru chuny achuli ma mier wa lock piere mwaka ni manti kit gana chel ma watika reflecting I program wa jomu kene go Wajolo wo ma je yupa CJ ni ka dong achuli gi biene ka chake rocho pajo ka fudluo dano ka chepe wa lok me ripo ruodi wa machalo kaka weka chulu bet kaka chil na chulu dong fut peti ka timo gimo no rocho pajo dong peti ka timo gimo pi mano weko luot wabe tieni lokom ruedi wabe donyo angle en nining mape wabe poko dano ento wabe riba chuli ka chil pien konye ngoko wai wan watia chuli ento no watika poke ko yo mapapat chiman eni beti gina chil mabene pier takalida ki of course lok mogo mapapat machalo lokom ngom pa chili kitimo nining ki jemi mo kene mapigi tega dada mo miti bene ki good kache watika neno kit me keto loki tich ki dong malo pi kakawa chiman ene gin matamo na lok piere ikin jemi ma wan watika neno ne machalo challenge madiet ticha gwak challenges maroma rio adek omero na nen matika lok ki wako uloko pi pego me rayo lim ki gang kany me der kwan Lutua waloko dak waloko ento lok wapeti ka nyako nyige man eni gien madit mati machalo peko pien record monyo report mama wan wa no kar nyo kidwako kar kin machiene tika bieno kedi kien gang ke mono jogo chile adi jo mono timo nining food peti ka bieno kito no mier bien kede chiman eni kelo luoro bot wabene tutwal pien keri ini tika liba chili mo ni bol an ma tika liba pa mano ba kar ana tiki kero mo ni mano na kabi bolu megani ento an ka ini jalo kita bible dako mo jalo chili ario keken Yesu beri kona unero dako ni chu fuyo chiane pa dako ni
pien dako no miyo ki chunye weng dako miyo chiene mo balo ikibego ne tol pier machalo dako weng bodlo ba dong no wamiero neno achuli maromo jalu chiene me piera wengi matika katika malengi level enone ini ti pero madiet ma wan watiki luori ye of course ki dong bene watie ki pero mukene mapapat machalo watika neno dano mukene tibitika ki yup me rocho pajo la wo maja waberu ki concern madiet pi Greta Gulu pian pol dano tika wachi dano tika pingo of course feeling manyo the culture of voluntarism food pay down to 12 bot kakawa man gien mamior wad mete me pe chun dano me neno ni dano jalle ikir romo keken pien ka ini neno kama wati yeni kelu luori chun dano kama weka chuli kita chuli tikere ni chik kakawa nyimpa kakawa bi beru pere lurok tika donyo gira ngo tika time ento wan pe waromo malo pi waken wa mechung chiman ino beru luo matiet ma watiko luo ne bod dano ni dano go malo kama wati yeni pebe kama wati yeni ka wako beru kiti eno ni chi anyim pa cheli dong pere chiman ine ene jimi matiano tiano ma wan watika yele ye kidong mukene chagwa kitung ba jomukene machalo titungi Greta Gulu ni jomukene matikam ken giweni kuni luor pa dano pa committee mati task force ma creating luor tieni chagwa loka gi wot bi yel dano ba kita kwote kere kita chiom balo chiam ko ngat mo wachi awaro ni ning no miara bin chiman wega watika temo neno kid me sourcing out to dano matinyo ki buses we ku kony watika temo kid mo ken pen ka wayne wati ki culture parocho pajo me self reliance ni maro chalo liet piri keni non transport we bin chikoni wabi keng dano mamier no go bin komwa so man initi reflection ma wan watika neno ne weri wa mitigating we pero me giwot po bera ria igwar me Pongdwongo 2026 umegina kilo megina ini ene gen manak matamo ni amedi kom lok pomera ana foy tutwal ana foy mada afoy mata kao neno kona bene duan tika bino kibod lwak manu kibod kelo mawajini I promise I will be there come rain come sunshine ka modo kibod eno kelo food mede bene ni yo mukene ma watwer reke down what mel yo mukene kita watwer reke down angeni ni mego guru kom kidmer way down angeni pi eno ni per attack miro duano o bot ruteder nana poe twal ruo trade ngomo kwe amira winyo bien bore mtiga winyo wa apoyo moderator amira po dano ducu amira po mego Florence ki team matie Gulu matiga dor office madit mi rocho paju kitimego Florence wajo ni kar ne dong en mimi accountability pien ena yeo bi chogo chwiny dano ena yeo bi piyo chwiny acholi mineno ne ni gitiyo matek dak gi woro machala chel an atiki neno na moni matamo ni be an anywak ki un ma utie i studio i chawani program ikit mi rocho paju mi mwaga libario ki piera rio wi abichiel ma obitime ki Kitgum una neno ni unobe unen matut kit mi kelu bulu kachiel machalo luleyo pia nyim machok awaju kuman pien ka yini neno dit pa wel dano matie ya choli ki Uganda golong tie bulu ki jomatino machalo rocho pajo wayubo gini ning wek machel guye mi participating i program mi rocho pajo Mario gupo tich kachiel achiel marocho pajo tika tiyone ma dek mineno ni gi jolo dak gi woro kachiel kineno
pajo jemi adek man chung machalo wi matut mao bikonyo jo matieno bikonyo bulu miloko tam gi kineno gi kayini neno kiti bulu tika kwo kede an la wa igo la mera igang mamege matia were wel bulu ma opong ni chake chawachiel mi oiru piny ka miel ligang liel buro kuni owego neno parocho pajo no beo chiet matut ilokum bulu en menu bene watie ki jimi makai nen tika ki pajo ci pajo gu lingo pigi neno nyo pigi loge yie ci jimi ne chwe o ci dugu gien marach ipajo ena ye kitima bulu ki achuli magien gitiyo ki social media gitika tich kere marach Mario kitima litieno wa magien gitie industry miwe gitika tich kiwe yo marach atamo ni mieta niki luong Lokman labon lumidok pien kapi wa juyo litieno wa kapi wa kerro gi kachiel kapi wa ribo kingi kapi wa chimo wangi chino anyim pe bero mabe chino kibichago ye gen maraj magien gitimo ni machalo kit kwo makum kare ndong en rocho pajo mir unen matut umeri kum lok madit magikelo miripo ruodi kachiel wegi achulu chung machalo achuli kaga mamiu machalo kaga muchwiny chitwa moni en mawano tika keto ne social media watika keto ne we watika kelo ne kamaleng ulogo wego wadugo nyapo ento anamir wachone ni pudyope ubaler putpo bale iruom moni madong pe yopeni pudyope achulu bolo charo lok ni majnwalo buru ento achulu bene dok wajo ni buru gwogo mach an kibora lok pa achulu ni buru gwogo machi ena ye lok ma piere tek tutwan chiwa teru lok mi buru gwogo machi wek wa konyo litieno matieno wek gien gudony iyub man matut mi rocho pajo loka mario magiki kit miroyo mirayo keru miyub mirocho pajo meru wadok chien i drawing board watimu awajo ni wadok chien pingo kayini neno events time maduong rida ya chuli kanyi makai nen event enuni tie achuli rayo lim achuli rayo keru gi keru kachiel events eguni gitum mabe ngoma wego dong rayo keru rayo lim mirocho pajo beru gien matek litieno magien gi rayo keru kilimeni litieno achuli pingo piko wagwel gi waluong gi waket gi piny mi penyo gini wunu timo ni ning pingo meguni tika tich ani chana tie komiti madit matika neno lokom litieno magien go kwano choni la yibi college kohat mapapat magimiru bino kachiel ikit mitugu mi neno nenigi ilo la yibi college malu gin ma watika timone mirayo lim mirayo keru tie ikiena yupo t-shirt ino t-shirts mano ke yobe welmi aliba para bich ke chare welmi ali piera rio mogoba mai wi aliba pa pane cherro ipul madit makonyo yup makumemo atamo ni gina wila ki kori tich enoni tie matwero konyo rocho pajo watiki litina chuli magitiki printing press makaki chibo gi piny ki logo kedgi
Chigien gitwero jale me chako yopo jimi makumeno ma chuli chako wilo ne I wil mano nyete manok pien menu deyowa mena wakawa menu identity wa en chien wiye mone nyete manok ko liba bija biti ka dano wilo dano mia chien no chiente wano uchero I wil me miliona bich en chiente enu ni ka wakero ka chiel chiwe ko kogo mawano tika kok eni beru peke pien no dong wano lokama giki ena ye watem yaro chingwa malach okat kiti matie wek ki gut but penyoko ducu kama chuli tiye wek ki kel litino achuli ma pat ikit mirwe wek yup mirocho pajo mia libario ki piera rio wi abichelli utum mabe pien dong tie in record ni rocho pajo ma chiel mutime school sa Samuel Becker dano bini wel madit rocho pajo mi ario ma utime mwaga mukaroni I restore leadership school en wel dano dugo piny enu ni beo ubed machalo early warning sign ni wel dano ni mono dugo pingo pidak twero dugo ko piny wa ilu ni ning wati kon ki parameter chani minene ni kon wa ilu wel dano iruomo ni chani kon wa ilu wek dano chet maduong I Kitgum kama yup me rocho pajo bibede ye pien dit pa dano ena ye duon dano enu dit pa dana ye nyuru kero ana Apo Ritual Road tamai katikere. Angeni ki winyo dong ki kero peny ma mier ki tiye en yubian ma tin mier bedni kita wa kero kede tich. Amier mier mod pol kilama I think it one ma mier iramo gamane medune. You're muted. You're muted. Yeah, moderator, I win ya. I win you down there. Okay. Poi mi na kar men lok I topic man me rojo pajo. Ma ka chaka mo bilo ye. No puru chaka chaka. Lulok ma ukter yo. Ulok ma bej ma pol ma da. Kenneth ma ene won kom me gena kilone ngo central organization ulok ma be la met kore da ko bino Florence do medo atamani medo ma pol dok ma gena me clarity ma dito to gena program ma gen tika me yema dong gen so far dong gen ge achieving ma win na ber met total yes pa ko mertie kit project ma kit en ma mero rojo pajo ni PNN dano ni no society diju Peter dano wen Peter tam merom no jomo kene yimanen ben ginen way raji yimanen marachi anyway go be chimero en kid dano no kitino it makes it worse PNN karma situation ma wanu ti actually pe ko ma wanu ti yani weapon madon magati gere komwa chalu kerudan camp balo widano go ngeen do gay ke lokman mengo poverty do bino ide te komwa wero society ma mewa particular chon ma komere watika temni idwo do chien kit ma chon ene waloni rocho pajo ni mera that gina challenges me gina program me you rojo pagen tie mere si mi ropeti luo ki mede kerana poiti twal juma wun mauti front line alone front line ma chal Margaret ki
undu jumoti panel kombereni piani volunteering pelo kayor ti mujeme pi miri palwa pi belo pelo kayor kolo yanga chon ti tijmo magelon loroni ya chuli machon no put colonial government bina loroni ki rona ini chiri ti mere nuyu ben roke men ben lemmaro bini ngelo ken enni National Youth Organization no gitiyu volunteer ti wero udok leba chuli atam leba chuli no tika to ni tiyu nuyu ene ti ate wajani gene ada mege and I sympathize with you dog but I agree ni pero metelo lwak in volunteer situation pay your ti wa po yele wo le weng ene don kiredi you inno lokuma jog yes I agree ya jog mir mede kitam yo du me gena 1K diaspora bana miro campaign umede including actually mo kuma gok tie jali Kenya gi lo mo kane within Africa itself ki Scandinavia ki United States ki bot waka ane where gena a jogu bin mabe maro team project man ma wano tiga metna objective money winyo ki yom chuin bena ni luteno kwan mo ma ki chulo gi scholarship me rocho pajo gitie will gitie mabe ma kid ma gena Florence wajani kon ki birot in progress gi yo bot parents bena where in progress ngo matie atamne gini ni beto twal kido ke apoyo sam bene me reporting lokum laboratory equipment mo ma kichwali school mo kane ma puti kore yo ino ni bene winyine met mada ki anatawni gene yo mati in the thick of these things ma gene ti organizing committee ki were activists ilokene gen gi ngeyo matut malo ana poe mere winyo report ki progress matiga timeni tamani mega tergi ne kumeno po cheken bun jo moti front line ba ana po de twal Lady Grace mir medo look you're muted Winya dong. yeah we don't yeah Okay, poi panelist dulu ke dar Jimmy Weng madan wajo. Petit lok mo madak arano medu nem tutual except mi po ki joma giti en keta wen way front line. Mi go Margaret ki Arnold gi Weng dan Weng matin ana winyo ke joma tin gubudonyo muk kian mukwa atika poi wuduju tika nyor ne utika tij mateka dada. Gena do mero nge ni wan watie watikanye en beno watika wachu ngeu ka konyu kata en mon wa shoulder to shoulder ni en gena wan wa romo timone ka gi mo tio wek wan wa nge ka wa romo en yubo program kit gena talk shows kit ene wek dan ma audience ma duong dan go win go win wek go nyang ngo ma tika time gang poi da ka poi ya pe dong ti loko ker ma aro me ne tien poi dan wen kid wa sam bena poi ana po de twal de bena ne dugo iramu gamulore de ben apoio ututual yeah apoio panelist duju tutuale mag ki rocho pajo pibino mio lok mabe tual ma lok mano pol kar danon tika kuro lok machaloman rocho pajo tigina chel maket mo winyo panelist gu waju botwa ni obedo gien ma yup ma kijolo duju
lumuku kichia pa ang'eyo mer ni in the second edition kirika ono dong pe ono ana yo miragam eto ana ng'eyo ni approach olake manok pien ni ono kitamo ni kit mano yup chalo me gwoko lwak mabino ikachoke bena no bedo iwir rocho pacho ni ono oloto dakong kiluong jo moni chi no ki woro ki neno inieno mala chien ka gwok dok dano romo bino weng kit ma wiye tini chi ang'eyo ni eno ni lok me resources bene pe yot tutwal ka pe ki yupe maber ene lok me luongo dano i ruom kit ma wiye tini chi ang'eyo ni koni gwok bene ka kimiyo ki ng'at mo achiel chi romo clarifying maber loyo lok dano ma gwok pe obino i wel maduong' tutwal i edition me ariyo. An amira good luck moni mananok pien waneno kumbiti dano ma uchung matek dak beno no tika tiyo tich ma wura tutwal i rocho pacho kumbiti inini en kit ma lamego mono owajo kede niro ba tika chwalo ne i challenge manyen dong koni achole be wajo ni koni gwok dong ruba miyo ticho borre kunu kono rocho pacho ka ini dong koni kibeti mini ning pebi dong bu ma dit tutwal chatam ni koni ngarachel mo omir ko nong omi la gam enuni bora choli wek be no kamatek chwiny rom beriti ye wek obetie bene kidong gin mo kene ma ana amir wachene ena yeni tik gina ngo ma dong gwako nyo mwakale enini biber dong ma kuru chwiny dano tutwal piloka wot me cheri i kachoke me mwakani pien there is always something extremely unique mano beru tie e yop weng si mamegwani wangi ti gina ngo tamle ene bene ka kituchi wa munge mogo ti kire wa wane ini wacha waro ucha biara chel kuno dong yup no wa kitere kuno ana poe wek pate mapo poe de twal iram ter way I comment for viewers pien on screen do pongo dong pe gene penen man be kai ramu highlighting ka chel ayela pe wek achwal mono ma no mo ber ma chel ni don't wa kwano dong okay yeah well, yeah I don't wa kwano be yeah ene pe ya kwano no eno wa ni mir wa ket ma chalo chef bora wo be bulu ki kenyera wana ye wadong gang you know yes one down ko no woro ento lo tieno ma tige don en miro ki pon gi chem gi yo den gene gen lo le ya en med de benani gin ma tie ka yum ya ayo biro le ma tie ka ti kede one you me tar pa luo ki la kwed ma to ki le ba chole pien any let let ma tie kede yeah okay en tigi la pen ya chiel ana bedu latien pa jok ss log ma chul lutienum piera boro kwani lutieno megiero gining ageno ni abedu kit me financial status parents ke do ki pet me pay ya mono pa jok South Sudan oh pa jok South Sudan okay okay
Oh, then dog ni Pajok secondary school. No, okay, correct. Pajok South Sudan. Probably. I'm thinking it's South Yeah, Sudan. Yeah, No, Pajok. it's South Sudan, yeah, South that Sudan. makes sense. Yeah. Yeah, that makes sense. Yeah. Yeah. Margaret, you don't get me, Margaret, yeah. Pongdwongo Happy. kwanda ko dege. Okay. And in particular pain. And watching the log, but you routine Pierre Bor, ni routine ne kier giving. Yeah. Be. Inu ni mira directing board la dit hanum. Okay. PNNT in charge of their one. Okay. Hanan. Ba. Afo ito twal la dit Caesar ki mega market kalo talman bora. La di record ki Pajok South Sudan. Le tieno Pierre Bor we are there again ti youth me there one scholarship. Le tieno ni biyer gi dula rio ma pat. Wotie ki le tieno Pierre Bichel we are there. Ma gi yer gi me donyi kwan me lower secondary tian loka ni S1 me o S4 ki watie ki le tieno Pierre rio ma gi yer gi me donyi kwan me higher secondary ma tian S5 or S6. Donc dula rio the common denominator yo me yer gi kunyo ka wachi lok ma pere tek loyo ene meneno ni latini a ki ot ma kero me chulu latini gangkwan ti magore ye mena mario ene meneno ni latini ene ube latin makwiri ka gikero gangkwan ti pedo bichero kati jem mukane ma chao kane bi leyo wika donc tie criteria mogo mateno magitiyo kwede wek wanong you achel me yer litino based on merit machalo wai nen chalo ket makichiemo gini mokwongo chako yer litino chake ki gang kwan kama latino kwano ki ye amiyo la bolle kala tiet ma obicheri S1 gichwalo form bot head teacher me gang kwan ma eno penye ki ye head teacher bedo penye gen ki director study chako neno performance palitino gineno mene mapore ni gikeri nyim kaka machalo wai litino makara bichulo gi lok mena mario magineno ene latini kar ma ober ka kwan kit me chane palo nyoru ne yo me nongo school fees ki jeme ma meta wek latino beri ka kwano beri nidi chi noni school tigi record latini ni giriamo miene chane binu record eni weng giribo gyo chi gang kwan dong chiemo ni latin me nama chel ma wano nani riek dok gor me chul tie en dok gen bene romo rieyo neo ngo mu weko gor en tie no mu kani latin ma tie latin kich pian wona gwa kome pe chao kene no latin pa dano ma tota tora ki kwa me fu bizan ken gang mano dero me yo kwa pe yot kene mu kani watike lo keno ma no geno ruonyo lo nyori gari o wai tika bedi ching gayo mu kani tika bedi ching wat chi umiyo yo malatin eni kwano kede po bedo yo mo yo yo wa ge kelo man no bi makara mi ri yo ko ni cholo ge ga ka ye man me gang kwano tu puonj ma de miyo ki tutela me gang kwan ma chalo head teachers eni ni gien mi ro kwan form gite office pa di o di district ka dong form ge gor wai office pa di o la bolle wa min form me senior beach wabedo ka penyo ki bot gang kwan achiel miero kel form maromo gena der ka geno kelo maromo der ki district bi choko form maromo gena beach ka dong ki district madong bi choko weng gi kelo ka dok luo interview committee magi luo geni selection committee gen very office parocho payo di greta gulu gen very gulu
gi yobo ka choke mo kane bene i Greta Kitgum ka waje ni Greta Kitgum no wati a lok pila mo Kitgum district Kitgum municipality agago pade gen gore Kitgum ka gen intervene yo gen penyo do tieno ne o kia chela chel ni a kwene jemi matino tieno ni nyor ni nga gi uti di gang meneno ket ma kero papajo en nitie me wet la tieno kwan ka dong gino gimoko ada ni ker ni goro gi penyo bene peny la tieno mo kai kwan meneno ka latin ni latin makwin chi bene niang o ka ibedo ka winy lok pa latin niang ni latin ni to bi le wila chi dong ka geno yero latin ne wen gen non kelo gi reporting board committee magiluoni der kwan implementation committee ni wan dong wanen latin ni en wa yer gi wanen ni en ni tie latin mo kwa mane ni lobo kwar kuman chi no gi rie latin ma pol makar wel ma wan twero cholo gi ki lim matie ka dong committee en do miyo chi dong committee ma dong loyo lokum der kwan wen dong miyo wel ma no dong kar en bod ye miyo mier gi chol ene no gen bod do nano ker me lip wa strategically one ka waromo chero ki wende tier makar wende karibet no tier ma pol chi dong gi chemo ni a tieno pau ni aboro ni adi mier dong ni gi scholarship dong gi chako ki muloyo na machiel ma score me vulnerability ne query riego ene dong loyo chi dong gi miyo paka boy la tien na magiki committee man me selection committee dong chako yenyu gang kwan ma obigama le tien yena ami poj ma dit tutwal ki gang kwan mo kane mageno chung kwet wakache ikine watiki gang kwan machalo Gulu Central High School watiki gang kwan machalo Kitgum Comprehensive School watiki gang kwan machalo Gulu Senior Secondary School watie ki gang kwan machalo Favor High School amirnia ye awechu kama leng ni gang kwan en kar madong wano chako yenyu meket li tiene gang kwan ukeno bino wachini wan bene machalo gang kwan watie ki corporate social responsibility wabi mino scholarship me konyo ko der kwan pelitieno marom man wabi mino nuchu school fees pelitieno marom man la bole watie ki comprehensive ma ukwanyo lutiena rio magin tie S5 mwakani gine tika cholo ne ite yug man me der kwan amera 4 to 12 management me gang kwan man menu beno time i gang kwan pagamente machalo Gulu Secondary School i Gulu kanyo ma head teacher ki school management committee gin beno miyo scholarship rio full scholarship pelitiena rio magin ti gang kwan donc process man and me yele tiene tie gin matika malen wano tie ki form magi poko chon ka form gi pon bene wano chako woto e kore peti gin mo magi kano kenyo dok bene peti goyo chim mo makang ngat goni chim wala tiena pon form kumane pegi tiyo kuma jemine wengi timo kama le dieche chana tamu ni meno romo gamo pen man ma mero kot ki ajoko pen ana foi de twal the ben chak on do di joba and ramo keto a few more mano akiboro kelo riem again wono winya yes akiboro kelo riem no ngi yo mene kid ma twero joining kid ka choke man and no mero biro chalo panelist yeah yeah I don't want to see chalo daktai ya gago Okay. yeah one no jolo Lady Grace it don't mean kid me joining panel The best is Kai and Rom contacting the band. and Lakwe TV. Ya number monitor yang pin Kenya endo kokwa. Yeah, okay number. Ya. Okay. Olabu Joseph watching per material de pajo pick a teach social media it's so quiet in social media even the launch which happened in Kitgum
it is nowhere in social media. Let Roger Pajo activities be on social media. Mandong, I talk about the one come do La Point Kennedy. La Point be foyo lwak puri lok tika wor mabe lok madok kom social media watika temu ne bene but pol kare dong ilobro baleo ngini rocho payo wachiaro bot jomaramo diere yani ko chiane ma borongo chulo ki dano wen mano gin mier no pere ki walego ni geno pote ba ki chao kene ka jomo ye gen bio timo melange I think what you social media maromo ka maroma dek mo ken wacho e warga bot gen po bino but wata tote ka chara man mobilizing me gwara Pongdwongo me magani wa show don flyer titi ka wore wa recording voice wa chwala radio when me actually kidong yo mo kene ma pat ma wati ka tiskere lokom social media barba tutte o foyo tamma e o mio ngene kay bien ka choka man ya ngi feedback mambe wa jolo ko chingwa pa o be improving ye lok ma dok kom bulu wate tutte mene yene permanent diet wen de toi ka bulu e dong na ko ki yo wa chole wan jo modon ka winyu wun kiro lo ke kono ti wa ni puru ti a chule mu chwin eto bule idong tika we ko gandong tika gino ge ngeta jollo ko manyen so wata tutu mada e ka choke enini o miro lu wi bulu wen watwal nge pot ge ya gino bin watiki plenaries ma upichwalo dano ka lok ki group room ma papat lu wi bulu mano ki gorgi wano ngamaram lok ki gen mabe maram lok ko gi ni yoma be en yoma chulo piero ke piet wa wa tiene en so mo si sono ne beru tie wa lu wi mon wa tukal te lo kwa bodgi yo we bino wa no da ma lo ke gi lu diro kara so what tie ki season ma breakout season ma beru tie mo tamani kawa lok begin Allah ka beru tie the next gore Pongdwongo Allah ka beru tie la dirta non do lo ko ber kwan bara no tie ngat malugo ko tie non ber kwan do tie non tie ke me wayoni en per achiel matie en lo kom lu nyoro me wo chimun lo tie ko be chana rio do droppingo because of failing judgment no transport me ki du kung me bino Kitgum town atien dong la nyur perong to transport la gol perong will requirement so do the challenge madong ati kere igang mo boto kan da pe miro diere kom atien gi kom kan roto pa tika chu school fee me alimia bi chiel ki wie ero ngaro mon me chu transport again tika ngane mo do challenge mo ati kere tawni ko akita kanyo afoyo ana foi de twal wano bele mod ki bo latin kwan amiro Jacqueline chwana ba moriko mundu ju ana foi de twal mori bene medekiti kidong okot rien. Anyway, thanks for the nice response. Yes, but Jock South Sudan and confirming again the better watch there. Yeah, I told my man but don't care away. Ana mera mera echoing ani look ma'am la mega Florence the why ni teach and ma magati teach you know bedu a marathon ni teach mek creo mod pay more metotwal donc mero di chwin and tie kanija mo e magelone di chwini amiro wajilo ke pian pian ane ano gube ga yele madam me yubo kanija ne gube ga yele kan siam na chere ga chokane
Sila when you get young well the child ni di chui ni. Pien car chanum me en ki kumalo me binu kamako ni St. Phillips. I woro mile maron pier bichin woro kitian ma. Aya dog me you pere me you mun any udi. Michaelo kay binu ibero kamako nying mai rom me be binu wok nyu do bichin kulo. Man no duju LD maini kero deni ni chamo kadon ki bogi ngere guana aroki ra cheap tech tu ya bichel chamo guana gudi kape di chin tech mada donc yo ma chon yang no gidi chingi chi aman me mero di chin twal we kerbe pien ngwet mai ingwe mo me di chini we ole o kama ina tiro ya you nga poi wun du ji mau tigati mau di chinu me ji go chinu we mede da kwa merni wan jo mai diaspora what lead the jo magang pen kian kin wa tie na to twal angeni yubi en twel ke lu gene kin wa bene ra mero do ko dong bot the ben we lo you podong Mapia walor No, tano mi Amir yeah. Wajolo very quickly. Sorry. okay lo Margaret, go on. Amir Wachi, ayo, tit ma tie miete gangka ini, miro torching. Tit duong, ka ini tiki idea moi ken bini chire kere, wajola. Pien, kadong ki waju yani, un miro tim, anga ma miro tim. Ti slogan pa rojo pajo wachi ni kape in tianga. Ki chugo dano chugo lutino. Kiri wane in your weng umirwa chak ki lutino mamwa. Achuli naka gimire ginen example ki kamone kagipo. Kay dok mo rilok mi Gure mi Pongdwongo mi 2023. Kay por ki restore. Actually, kagimoni pier furu biena piera met gipong. Kaguno ni tij moni tie ma ti mai neno down cher por lalo. Ti muno ene kitwa ki values mamir wan wa loge en ker ki wajini intangibles. Kitwa umir wa loge wa mak teach wa team jemmi ka yini tigi good idea binitem. Yini chire kere. One wa beri chalo scaffolding. Wai man be twal. Pien wati ki problem ki resources on the ground. Dano ma miro diere knock ento tite dit matima. Dok bene po atwar mako ne ko weng pienen kire ki waji kedine if you bite give money ma dok ti too much bene pay twar chewing. Tidong watika taking bit size or where at least watiki evidence mano nyurni ani nen gina watimo ene. Kawa maka wenki wabupor walalo and loka manok ene. Anapoy. the twal okay I think we made a number of but I think Jim Maria, para deep word, the deep laro, Amiro mi Catherine, both one of the ni game go book campaign, si Amiro mi kiwa what down to Rojo Pajeti at the heart. The presentation no mega mayro pero kamino lo para Rojo Pajo. Matura da ci daro mero bit itek fini en power wati kwedwa all the time eni tia pesa ka dir ma no ti gole go ni no le ga ti ni no per ka no rojo pa jo power agi ke at the heart of this is idong le gonna tie bot secretary ka selgi la diktia man ya me yubi ga endi lok me reaching out to dano kingang atamani guru mi ma ko do ka ga ma tere chinu we get here ben get here no katwer lok me ju kingang en secretary lo dir ta kamero
unen gi mabe macha wanen lo diro hodi but I think lo diro ka Kitgum otem unen gi men no again go fulfilling some kind of obligation men no ne dan tiga no gule gi yo mato pien ka gi wego jimi ne o ma jimi ma Kitgum pe tiga tingo jimi no pe watiga tingo jimi actually ne had education fund gi lo di check out education gi money majumo agi second world war ko bino go karo education initiative mau chulo tina chiri maduong bukan biro kwano wa kan under those schemes anyway you know kidong diere en miro karo chunyi tich kilo diro ka ko go makko be ni chiel ga chiel mo chiel I think we can achieve it anok marong de na ko ana pode twal Amir Dwakodong both men were inclusive program Amir was the counter program low too. You stay behind brief. Yeah.